haka jingshong shet kata masa soplang hamau kenro kabalakut no haka sni sejan baladap kala penlong di kinong yalam ban pai khmat pat sha Delhi kumno ban yora ya uni ukun jaso bapau nam baka jela ka ju penmi haka ni kata masa mau kenro soplang Eco Cultural Indigenous Society bala penlong halat karang mau kenro kala kring bon bagi pat ba na keleng ki benta jong ka jela na keleng ki bor penyat kila plilat ru yaki program penbernya kum ki jing pen iriam tenrai dagi jain pong nong rep harangkat ki tiar trai lengkha kani kata masa balapan inam ru ya ki wei ki marep kum uso strawberry ukrai bat ki wei de ki jat jing bang ba pen mi hi de ki nong rep bat ki pat ba khathan mau kan ro na kaliang UMLA ka mau kan ro uba ban te dor lengdo kum kong san hakasi kun ulong ru ba laju tip ba kitu ki ba bam so plang uwe umdan jaka hakamet ubriu Bukan bansaki akan ika program jungi ke pemantang biang nam biang bet tong dapat aku kod ya miss mau kenrau berinwan sini cekman mau kenrau from Afrika aku saw kau senang so tenat bak mentang inang juri ya ki nongrat be jongi belapeni ya karukomrat bat karyam kabai jongki hak peningkong so banai kublai kerpang ya ki organizer bak penbiang belum presiden usamla bikon belum secretary bat kumju iba karmel belum advisor aku bilang ipi baru di samla ki wedon lang haka kani ke group ke ba kamde ke sen ke beningkong ke ga sen ke baar bengi ke ka soflang festival apo ka konstitusi ke ke jogi but ke beningkong akan mau ke longkum no ba ke baar menta ke longkum ni kadon ka jingyepen bengi ba kalanang kiu kalanang biang ba ke longkum organize kami tenat bagi syokun. Nah kalian kejongan so menai kublai kerpang ru ya i Miss Irene ilah pelajar kapor sesisian i judul ringkat lang bangi but ladon kata kajingnya snow tenat ka attachment kamtam begini ikon samla mo idon ka Miss mau penro ilah kloy bani don lang ringkat po nongkrong festival idon kino program ijukan i ban bandai lah idon lang ringkat bangi kemudian sibut Miss i samla yang dah mau gerteng boleh pilu lai dalang dekat bat khamtam yaki nong song bagi juga konstituensi kilong kami kilong kapa kon samla bat kini gihap baret kajing dalang jong pi nak liang gihap ki baret ru kalong kajing ai men sem yaki ni kon samla ki jungi ki persyang ban kentiu ban wanra ya kawai pat kebenta kemdo banginang la banyak cakmat kawai dei bat kajingya gerti jongi kum dikon samla banang kentiu ya kani ke konstituensi kawai jongi kamdei ba supelong ya kani ka soplang festival tang bala supelong rega kit jingmut bat kedon jingmut ba une umarap kumbang layosno na ginong keren na ginong penian na ginong isyuk benta ba uday uway ujing bang uba don kam kubayday bat ka kot kakia hangi lang baro ngamtip kanu gibatip bosok lang uyarap ikai pinabam kenbaba bangitip sok lang pun ko je kpo ban kitu gibadan ui tapi bam sok lang ui umyo ban sok kpo dong pi bro ui lon mawai kata di bayarap di dawai ladai ui dawai ubang amdai bang siobang so babo siobang so tenat bat nga so sarong banang ni na konstitusi bi jongi khamtam nakaslong maulen ke bagitip ila ban pumi sibo ni so plan mane iwe kong layang ane ila yotu spang pero komrek so plan jongi kani kamkot tang bakaran nang ni po stage andai kani ngani tuipi kani ka kubol ka banra apat bagi brio po kejela kami jungi kindului
Kani ang Soplang Festival kanungkot no tang bala pelong. Bang ida terang, bang ida kuat, bangin continue manusnan. Nama uniu jingkong, uniu jingbam, umi ba siya kanila kain ke jongi. Wiedai ba bang jinglong ke jingman jong kamarian. Jadi na takada ko pelong ini ke Soplang Festival yo suang ban pelong ban ja pelong pun ke kenja ka masaen. Ani tu ipi pas suki kum malala ban pelong iki kimar. Ibangin la ban syalan. Syabar jong masjid ke jongi. Uni usok lang ru. Unsapoi siya kata ka leti. Siya kata ka jingkwa ba ke jingkrang ke jongi. Dengan soban ai kumle ini ke poru. Yo honorable chief minister bala tuloy preng ipor belingkot beli kendu ban ikun samla ban kepat nagabenda ban yarap nagabenda kani program kam kerna balala ban yarap nagaliang bapol balong tourism minister ilalik ban kendu ulaila ban yarap nagabenda kani kam kejongi ban kumju ya ke government hi bro kawai ban ngaso ban ai kublai terpang lu ya ikong ampri di Belawan menit berpelat yang kapor ke jongi by play yang kenika festival bagi lakuloy banwan shadow shadishin naga benda isugi bersujan yang kini kikon sama aja seperti pelalit berkepat balayo ban play kublai spon iru ban rei benda ke janmit pat kedai ke janmit kebangi dia kemenlang kebangi dia sultanat lang idang bun di program ada nang ni dan gajing kandang stoiga fashion show yu segi don kinong ruai kelas itu kibawan ni try layu ilo itu poster di bata apo surang barsibit na try dan bakala uruan biang wan baharu no de kajing ruai wan bahar sini lenga semua babaro manang tu menang idang idang don boy program po jongsha ki kedak sini kilala lendat don dai nam dai na lala lendat juruai wan bahar ha Kejurwa jam bapai lala nak pala lendat pat. Di program Kupgili Festival. Idon kam banya support banya IT kamon ketiga diang banginya rap bangini kentiu nak benda ke jimentoy ke cuma. Lada kadli pila ikoloy banya wan. Ikhlam mau ba kali ka Soplang Festival kan ngin khatang ikinong mau kenro. Yung baro ki bakwa banwan. Kalentiru ke besok balik banwan ke kam koram ke besok. Nang ni hapo Smith ngatrai 10 minit lapoy. Sitanginda benda ila banpoy. Kibawan kay na lailum kila banwan sini kibamulik kay sinong jorong kila banwan ni. Tangba kani ngani tu ipi hapanya step by step ski po ski. Bangin promote ira tourism kamdai besok. Dengan ai kublai ini kon samla ban angit scam. Ba nginang la ban penjanai ban lebha ba sisin kasni sekali festival. Kandai goi napren festival kiba dan jingmento shisha bagi don jingmut shisha na benda jongi kinong song song